radio na televiziyo bya Fanto TV. Nge nitwa Okoro Tata Fatimana Fabrice. Ikiganiro cy'imikino n'urubuga n'isi y'imikino yo kuri uyu wa gatandatu tariki 22 z'ukwezi kwa 10 na gatanu. Urubuga rw'imikino rwacu ruraza kwibanda ku ngingo zikurikira, rurimo turaza kugaruka kuri shampiyona y'u Rwanda umunsi wa karindwi wabaye ukomeza kuri uyu munsi. Turaza kumenya ngo ibirimo bimeze gute, amakipe yemerewe gukinira kuri Stade Amahoro cyangwa se yemerewe gukina shampiyona y'u Rwanda nayo yarakomeje gukina muri iyi weekend. Turi buze kumenya ngo bimeze gute, ese muri CAF Confederation Cup batinye gute, nabwo turi buze kubigarukaho turebe uko bimeze. Hanze ku mugane w'i Burayi turi buze kunyuza amaso muri Arsenal, tumenye uko bigiye byifashe mu makuru y'ibihugu uko yagiye akomeza gukina. Turi buze kureba muri Brazil aho yahuraga na Senegal n'ibiro umukino wa gishuti, tuze kumenya ko bimeze, Arteta yatangaje iki. Ubwo ibyo byose turi buze kuriberebaho, ariko muri studio sindi nyine, ndi kumwe na bagenzi banjye twafatanyije dufatanya mukomeje gukunda, barimo Blaise w'Iromeze. Meze neza cyane, ndakomeye, ariko ikirere gisa nabi cyane, ariko ibintu bimeze neza. Ikirere hanze cyo kirasa nabi nta kabuza, ariko biraza kugenda bikomeza neza. So gusa turi kumwe na Vincent, umunyamakuru wa televiziyo y'Amahoro. Nawe urashyize gute? Ndaho meze neza cyane, ibintu ni amahoro. Witeguye kuzana Zandani? Na Zandani kabisa, uchaguzi kamili. Yes, ubwo nyine nabo ngabo tugiye kubana muri urubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa 22 z'ukwezi kwa 11 umwaka urarangiye nza. Umwaka urarangiye, turimo gutegura amakoti tuzambara tugiye mu kurasa kabisa. Uri kwambara jezi z'amavubi se? Ariko mfite amakuru ngo mw'iyi minsi urimo gukunda kunywa akantu k'ababyeyi buriya. Karaba ari ngombwa nyaboneka mu buzima, umuntu abantu bagahakana ko atari ngombwa, ubwo nyine ntako ndi bameze. Ariko ubwo ako nakabaga gagiye ganyuraho, ubwo tugiye twandika mu rubuga rw'imikino. Tuyahere hano iwacu mu Rwanda, Blaise, mu gihe ekipe ya Rayon Sport iri kwitegura umunsi wa 8 wa shampiyona. Ubwo wa 7 yo batsinzwe na muke wabo APR. Ubu ngubu tugeze ku munsi wa 8 bagomba guhuramo na AS Kigali. Birukanye Mohamed Sherli, Tambwe Goro ararwaye. Cyakoze ku bakunzi ba Murera bose bafite ibyishimo ko abataka babo babiri bose bamaze kugaruka, barimo Ndikumana Asman ndetse na mvanimwe Afalunganye. Ese uyi Murera none urayibona ute? Murera ko nibona ubu ngubu bimeze neza, ni ikipe imeze neza. Kuba abataka bayo bagarutse ari babiri ni byiza cyane, ariko nkomeza kwihanganisha iyi Murera ibintu biri kuvugamo ni ibintu byo kumukeba. Yayikubise kandi akayikubita hajyana, yayikubise nabi cyane, kuyikubita ibitego 3-0 nabwo aba ari cyane, abakubabaje cyane. Ariko reka Murera wenda turebe ku mukino wo ku cyumweru uzakina muri AS Kigali. Umukino wo bakinnye na Polisi, navuga Polisi yabatsinzemo ibitego 2, ntabwo byari byoroshye cyane. Ariko iyi Murera ukuri kubibona ubu ngubu igomba kugaruka neza. Yes, ubwo birumvikana urakoze ku busesenguzi bwiza waduhaye. Ariko n'inyamukandagira mu kibuga turimo tuvuga bayita APR Football Club yagaruye rutayizamu bamwita Sheikh Djibril Ouattara, yamaze kugaruka nyuma y'amezi 2 arwaye. Vincent, uraza kubona gute shampiyona y'u Rwanda noneho irimo Aramirek, Al Omdurman, Rayon Sport, APR, Police? Shampiyona y'u Rwanda ni shampiyona dushobora gukura ku mugabane wo kuri Afurika tukageza ku mugabane w'i Burayi. No byonyine gusa ikipe ya APR kuba Sheikh Ouattara yagarutse ni byiza cyane ku bafana bayo ko babyishimiye cyane, yuko ni umuntu ukunda kurema uburyo bw'igitego akanatsinda n'ibitego. Rero kuba Sheikh Djibril Ouattara yagarutse ni ibyishimo ku bafana ba APR ndetse n'ubuyobozi bwayo, kuko cyane yuko igihe yari amaze arwaye APR
ku ruhande rw'ubusatirizi ntabwo yari ihagaze neza cyane kuko nyiri ruhande ntabwo yari ahari. Byumvikana neza yuko kuba yagarutse byonyine gusa ni amahire muri APR. Yes, ubwo birumvikana n'ubusesenguzi burumvikana bimeze neza, ariko nakibaza nawe ukibaza, ese ubu ngubu nta kindi kiri mu mutwe y'abareyo, mu mitwe y'abafana abanyamukandagira mu kibuga? Retour ni iri mu mutwe w'abafana. Ese ubona gute Rayon Sport ifite Ndikumana Asman, Forunganye bose bamaze kugaruka, ndetse ifite n'uyu muvandimwe Pavel Nzira, uyu batangiye kuvuga nawe baranategeka aboneka, gutsinda ibitego 3 ngo bategetse kuri Pavel Nzira. Uraza kubona Rayon Sport iyihe shusho? Yes, Rayon Sport kuba hari abakinnyi bagarutse basa nkaho batari bahari, kandi ureba ko impande zabo akenshi niho ibitego byagiye biva, ariko nabwo APR nayo ikagusubiza igira iti ati ngo uwo kubanje yanakongera. Retour dufite kuzabonamo byinshi cyane kuruta ibyo twabonye ku cyumweru gishize, cyane yuko APR akenshi bakunda kuvuga ati iyo umusirikare ari ku rugamba bakamurasa agomba gusubiza. Niyo mpamvu rero Retour kuri nge ntabwo navuga ngo Rayon Sport izatsinda cyangwa se APR izatsinda, ariko ngarutse aho ngaho kuvuga umusirikare ngo yari ku rugamba natsindwa, yega umenye ko yari ikipe y'igihugu, navuga ko ari y'igihugu. Mureka no kuvuga gutyo, rega iyi Murera nabonye naho zendeba ku mbuga zayo nsanga RGB yinjiye mu bintu byayo biri seriously, kuko mu nama yahuje abaminisitiri bavuga ko iyi Murera ngo kubera ibibazo bivugwamo umuryango wa Rayon Sport, umuryango Rayon Sport, bitewe n'ibibazo bivugwa muri uyu muryango, ngo igomba gukurikiranwa cyane cyane kurusha. Ese biratanga ikihe gisubizo ubundi? Igisubizo byatanga ni uko ino kipe ubuyobozi bwayo, abafana benshi bakunze kuvuga ko ubuyobozi bwayo busa nkaho bushingiye ku mafaranga, ariko bakaba bari kubigarukaho kuba buno buyobozi bwinjiwemo cyane, bakaba bagiye kubugenzura. Birafasha abafana cyane, bifashe n'ikipe muri rusange. Sanga nko gutya kumva ngo Rayon ngo tubakandiye ku kanyenyeri kubera ikibazo n'iki, ariko ibyo bisa nkaho bigiye kugabanyuka. Ubwo bishatse kuvuga ko abafana ba Murera RGB kuba yabizemo, bishatse kuvuga ko abafana ba Murera bagiye kurokoka akanyenyeri? Manza bagiye ndavuga nkaho basa nkaho bagiye gukarokoka, kuko ubuyobozi nabwo buratangira gukuranisha bivuga ko bushaka ko bwigaragaza neza. Yego, hanyuma rero mbere ko tuva kuri iyo ngingo, ko dufite ibintu byinshi byo kuza kuganiraho kuri uyu munsi, ese ku munsi wa AS Kigali irava mu maboko ya Forunganye, cyane ko Forunganye we yamaze no gutangaza, nyaboneka muri ya gahunda yatangaza baba bagiye batangaza bari abavandimwe. Forunganye we yamaze gutangaza agira gutya mu Gisenegal cyinshi cyane, gusa naje kugerageza kugira ngo ndebe abantu batemurira ko nyaboneka cya Gisenegal kigoye, ngo ati comeback nagarutse, comeback yasubiyemo inshuro 3, nagarutse kandi nababajwe cyane n'ibitego APR yatsinze. Ndacyafite ishyaka rya Kevin Muhire, ngo birumvikana urabyibuka ko yajyanye na Kevin. Mfite ishyaka cyane rya Kevin yasize adusizemo, rivuga ati aha ni maka APR tugomba kujya tuyikubita. Ndababaye. Asman uburetse gato tumbwira, Asman nawe ahitayo amwunganira avuga ati ndababaye mu kirundi cyinshi cyane, yaboneka bari abavandimwe abashinga nahe bafite ibintu byinshi, ngo kuba APR yaradutsinze suko yaturushaga ubanga, ahubwo yaturushaga kuba nta mvune ifite. Ubwo ni igihe cyo kugaruka, ngo kandi muri Wasiri itangaza, Wasiri yahise abigarukaho
ngo iki ni igihe cyo kwihoza amarira kuri AS Kigali. AS Kigali murabibona iva mu maboko ya Rayon Sport. Ubwo navuga ko ikipe ya Rayon Sport ni ikipe imaze gutakaza imikino ibiri mu makipe akomeye. Umukino wa mbere yaba yaratakaje umukino wa polisi wabahuzaga ubwo polisi yabatsindaga, noneho umukino wa kabiri bikaba bikubiswe na mukeba wayo AFR nubwo yari yaje hano i Rubavu igatsinda ikipe ya Marine, nubwo yayitsinze ariko byasaga naho byo bikomeye. Ariko ikipe ya Rayon Sport kuba bataka bayo bagarutse cyane ndabivugaho ku shyaka Forunganya yavuze yuko Muhire Keve yabasigiye. Ubwo Muhire Keve yaba hari ndetse na Forunganya bahari ntabwo bakongera kunganya. Yes, ubwo reko ubwo kuri ubwo busesenguzi ugiye tugarukiraho, ubwo reka twita twihuta cyane tunyure mu makipe atanu ya mbere. Ubwo nahita nkubwira ko ekipe ya APR Football Club ubu iri ku mwanya wa gatanu ariko ifite imikino ibiri izigamye itarakinamo. Ubwo ni umunsi wa mbere n'umunsi wa kabiri wa shampiyona kuko yatangiye gukina umunsi wa gatatu wa shampiyona. Ikipe ya mbere ni polisi kugeza ubu itaratakaza amanota, ubwo amanota yatakaje menshi ni abiri. Kumva ko ikipe ya polisi yo ni nziza muri mwaka, mu gihe iyo Murera turimo tuvuga ikabya umwanya wa kabiri, mu gihe Arahri Umudurmani na AR Mireke zitaratangira gukina shampiyona mu Rwanda. Ariko nabonye Ferwafa iyobowe na Bwana Shema Ngoga Fabrice yakomeje kuvuga ko ngo ari ikibazo kigiye gusa amakipe agomba gutangira ku munsi wa 9 wa shampiyona. Hanyuma rero aruto update gato Vent yambwiye ko amfitiye hanze mbere ko tugaruka kuri update zo mu Rwanda zivuga ku Mavubi y'abana batangiye imyaka 17 ko baba barangije gutsindwa bakikubiswe na Kenya ibitego bibiri kuri kimwe. Kumva ntabwo batari bagenje, ariko ntitwabura no kubabwira ko iyi kipe ya Kenya nkuru yakubiswe n'abavandimwe ba Senegal ibitego 8-0. Bibabaje by the way. Ahubwo twontu update tugiye dutandukanye twagiye tubona. Hanyuma rero reka dusabe mugenzi wacu Blaise ahita tunyuramo yihuse makuru avuga mu Burayi. Mu makuru avuga mu Burayi ni makuru ababaje cyane agaruka ku musore witwa Gabriel Magarazi ukina ikipe ya Arsenal kubw'imvune yagize bakina ku mukino wa Senegal. Nubwo bawutsinze ariko bageze igihombo cyo kugira imvune, ariko umutoza Mikel Arteta akaba yatangaje ko afite umusimbura we bamwita Musiala, akaba akomeje nawe kuza kwigaragaza nuko yabikoze ku umukino Saliba yari yavunitse, ariko nawe akazaba hari. Mbese navuga ko iki gihombo Arteta agize kitamuteye ingorane cyane, ariko umuntu uri guhagwa n'ikipe ya Man City. Ikipe ya Man City umunsi ifite umukino urakina na Newcastle, irutsinze hajyamo ikinyuranyo cy'inota rimwe, kandi Arsenal izahita ikurikiza Tottenham ku munsi w'ejo. Yes, ukumva ibyo bitarabangamira umutoza Mikel Arteta cyane, ariko biramusubiza inyuma mu gukomeza gushaka igikombe. Yes, Mikel Arteta kuvunika imvune ya Magraesh kuko ntekereza ko iri buze kumugora. Nk'ubu ngubu nahoze ndeba mvuga ko ikipe ya Arsenal ni iri ku mwanya wa mbere, iri kwirukanwa inyuma na Man City. Man City ikumbuye kino gikombe. Pep Guardiola mu magambo abagenda akomeza kuvuga avuga ko uyu mwaka byanze bikunze ugomba kuba uwe. Ubwo turakomeza kugenda tubireba. Hagati aho ari update wakiriye ugiye kutubwira Bwana Leta. Yes, update ko ntabwo kabura. Zandani ubu mfite imbazano nizi. Zandani ufite zirava n'ubuki urya ishami ry'umupira mu Rwanda Ferwafa. Aka kanya ngo tuvugana nta n'amasegonda 10 arashira, nubwo atana amaze gushira. Amakuru ahari nuko u Rwanda rwashizwe mu bihugu bizakira irushanwa rya FIFA Series. Irushanwa rizakinwamo n'ibihugu byose. Rero u Rwanda rwashizwe mu bihugu bizakira iyo shampiyona y'amaseri. Ayo makuru tuyakesha igihe, ariko icyo narenzaho nuko
perezida wa Ferwafa Shaman Fabrice aho yaje kuba aganira n'ukuriye ishami ry'umupira w'amaguru ku isi muri FIFA, bari babiganiyeho cyane yuko byaje kuba byakwemezwa neza ko gigomba kuba byajya no mu Rwanda. Yes, urakoze cyane kuri ako update ukumva kaba kagiye gutya kaba gakenewe cyane. Yego, hanyuma rero amakuru y'imikino twari tubafitiye kuri uyu munsi, ubwo reka twuteye gato tuce tiganye umunota umwe tunyure muri ku munsi wa karindwi uburyo ki urakinwa muri rusange amakipe akomeye mukunda uburyo ari buze kugenda akina. Ikipe ya APR Football Club iri Musanze buno tuvugana mu kanya ubungu match yamaze gutangira. Yes, yamaze gutangira ya APR na Musanze Football Club. Ubu barimo bakina neza cyane, ubwo nukuza gutegereza tukamenya ku munsi wa ikipe ya Rayon Sport mukino muzakurikirana kuri Moto TV izaba nayo iri mu kibuga kabisa yesurana n'ikipe ya Kigali ari kuri Perezida isa Kigali. Ubwo nagera ivugaho iyo ikipe imeze neza kuko ikipe yabashije kunganya na Polisi igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe bikomeye kuko Polisi ubu ni igaragara nk'ikipe ikomeye, isa nkaho ikipe yongeye kwivugurura nayo. Yes, ubwo ni ibyo ngibyo nabamvuze. Hanyuma muri Etescolaire twabamenyereje abakunzi bacu kubabwira amakuru ko narakonwa ku bigo. Uyu munsi hari gukinwa amareturu aho Muhato yari komeje kuyobora n'ubundi urutonde rwa Poule B mu bahungu, n'ubundi birangiye ari Muhato ikomeje n'amanota 12 kuri 12, mu gihe mu bakobwa Gacuba niyo yakomeje n'amanota 9 ikurikiwe na Muhato ifite amanota 6, naho umubano wo wavuyemo utanakinnye kabisa. Ngo kuvuga ngo ni bibi cyane, sorry wavandimwe wa Muhato mu bakobwa, sorry kuri Gacuba mu bahungu. Ubwo nandi makuru agiye atandukanye urubuga rw'imikino rwacu nakagarukanye nitwaga Cooperative Professional Fabrice mushimire gatsa. Yakoze cyane. Nawe mushimire Breze. Urakoze cyane Fabrice. Yes, Astro Vista.